Gusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi 2023. Iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Ni umwanya w'amakuru. I Bujumbura abaturage bazajya batangira imisoro bimwe mu byo batunze mu nzu. Ni mu gihe cyo kandi n'ubundi muri icyo gihugu uburwayi bwatumye umunyamakuru Florian Irangabiye ahindurirwa gereza. Turaza kwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho FARDC yagabye ibitero bikomeye kuri M23 ndetse yahise itangaza byinshi bitandukanye ndetse itangaza ko yamaze kwaka bimwe mu bice M23. Intumwa ya Tshisekedi ibona M23 idakwiye gutekereza iby'imishyikirano. Aya makuru yacu turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaroni, uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza, akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788 Ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo kandi ni mu murenge wa Kisaro, aha niho uruganda ruherereye. Mwaha ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru yacu. Tugiye guhera mu gihugu cy'u Burundi aho tugiye kukubwira ko mu mujyi wa Bujumbura abaturage bazajya batangira imisoro bimwe mu byo batunze mu nzu. Mu mujyi wa Bujumbura i Burundi byateganyijwe ko kuri uyu wa 30 Ukwakira 2023 hatangira ibarura ry'imitungo abaturage bafite mu nzu zabo kugira ngo itangire kubarirwa imisoro. Iki gikorwa kirashingira ku cyemezo cyafatiwe mu nama y'abayobozi b'amakomini n'abo mu zindi nzego yayobowe na Meya wa Bujumbura Jimmy Hatungimana tariki ya 27 Ukwakira 2023. Meya Hatungimana yagize ati: igikorwa cyo kwandika ibitangirwa umusoro kizakorwa n'abakozi b'umujyi bambaye umwambaro w'akazi kandi kizakorwa ku nzu ku yindi, bandika usora n'ikintu cyose gitangirwa imisoro n'amahoro. Iryo suzuma rizatangira tariki ya 30 Ukwakira 2023. Igikorwa kizatangirira muri komini Mukaza, kizamara amezi 4. Uyu muyobozi yasabye abakozi bashinzwe iki gikorwa kutagira na kimwe batabarura mu bigomba gutangirwa umusoro. Meya Hatungimana yatangaje ko mu gihe igihugu cyihaye intego yo kugera ku ntego yo kuba mu byifashije muri 2040 no kuba mu biteye imbere muri 2060 bitashoboka ko kiyigeraho mu gihe abaturage batishyura imisoro. Ikitaramenyekana ni imitungo abaturage bazajya batangira imisoro kuko abenshi baribaza iyo ariyo. Bamwe bakanongeramo urwenya babaza niba ibikoresho nk'ibyo mu gikoni ndetse n'imyambaro, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'amatungo mu byo bazakoreshamo ibarura nyine, no kuvuga nyine ibyo bazabarura niba ibyo byose birimo. Abaturage batuye mu mujyi wa Bujumbura benshi muri bo bakomeje kwibaza kuri iki gikorwa ndetse ntabwo ari igikorwa cyakiriwe neza nabo, cyane ko bavuga ko ibingibi bitari bikwiye, cyane ko ibintu byo mu nzu bidakwiye kuba bitangirwa umusoro. Ati byibuze amasambu, inzu n'ibindi bitandukanye, atari ko ibikoresho tuba twaraguze byo mu nzu byo ni urundi rwego. Gusa nyine nk'uko byatangajwe n'uyu Meya Hatangimana wo mu gihugu cy'u Burundi, nyine ni Meya wa Bujumbura, akaba avuga ko ibingibi byagiweho inama nyinshi zitandukanye na leta, ndetse leta yo ibona iki gikorwa ari cyiza mu rwego rwo kugira ngo mu myaka 10, 20 ndetse na 30 iri imbere igihugu cy'u Burundi kizabe cyaramaze kwihaza ndetse kizabe cyitwa igihugu cyamaze gutera imbere. Iki gihugu ngo kihaye kugeza muri 2060 kugira ngo byibuze babe baramaze kugera ku rwego rw'uko igihugu cy'u Burundi ari igihugu cyitwa ko cyateye imbere, apana kiri mu nzira y'amajyambere. Ni mu gihe cyo kandi uyu nguyu Meya Hatangimana kuvuga ko ibingibi byagerwaho, ati niko twabitekereje, atariko kandi ibingibi kugira ngo tubigereho nuko hari ibyo tugomba gukora, ndetse kandi nubwo abaturage batabikunda ariko nyine byose ni neza yabo. Avuga ko rero mu rwego rwo kugira ngo ibi bigerweho buri muturage wese agomba kugira icyo atanga mu kigega cya leta.
Ni muri urwo rwego rero mu mujyi wa Bujumbura nyine uyu musoro waje kuba ushyirwaho. Tukiri muri icyo gihugu cy'u Burundi, uburwayi bwatumye umunyamakuru Florian Irangabiye ahindurirwa gereza. Umunyamakuru Florian Irangabiye wari ufungiye muri gereza ya Muyinga mu majyaruguru y'u Burundi, kuri ubu yamaze kwimurirwa mu yindi gereza nyuma yo kwibasirwa n'abarimo umuryango we. Uyu munyamakuru yakatiwe imyaka 10 ashinjwa guhungabanya ituze rya rubanda mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'uburwayi rero bwa asima yamaze kwimurirwa muri gereza nkuru ya Mpimba muri Bujumbura. Kuri iki cyumweru tariki ya 29 Ukwakira 2023 hamwe n'abandi bagororerwa hamwe n'uyu nguyu barimuwe, ndetse ni kubw'ubusabe bw'imiryango yabo no kubunganizi babo mu mategeko. Ikinyamakuru Iwacu Burundi kivuga ko hari andi makuru avuga ko uyu Florian bishoboka ko yaba ari muri transit n'abo bagenzi be, ku buryo ari inzira yo kujyanwa muri gereza y'Abanza mu birometero 40 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Bujumbura. Umwe mu bunganizi be ati: iyimurwa ryaba igisubizo ku cyifuzo twasabye ko Florian yaba muri gereza yegereye umuryango we i Bujumbura n'abaganga, kugira ngo byoroshye uburwayi bwe bwa asima avurwe neza. Minisitiri w'Ubutabera yavugiye mu kiganiro mbwirwaruhame cyakozwe n'abagize guverinoma ku ya 6 Ukwakira 2023 ko uyu munyamakuru ajya kuvurirwa hanze ya gereza mu gihe byaba byemejwe n'umuyobozi waho afungiye, ariko mu gihe yaba atabyemeje agakomeza kuvurirwa muri gereza. Irangabiye ari umwe mu bahungiye mu Rwanda nyuma y'imvururu zabaye mu Burundi muri 2015. Irangabiye yatashye mu gihugu cye umwaka ushize nyuma yo kumva amakuru ko bamwe mu batavuga rumwe na leta badakanganye, ndetse kandi ababemerewe no kugaruka mu gihugu. Ni umwe mu banyamakuru bakoreraga radiyo yo kuri internet itaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Bujumbura, bivugwa ko yafashwe tariki ya 30 Kanama 2022 afatwa n'inzego z'ubutasi z'u Burundi. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko ingabo z'igihugu zarashe ibitero ku birindiro bya M23 zikoresheje indege z'intambara. Ni nyuma y'iminsi 4 impande zombi zirasana zikoresheje amabombe. M23 biciye mu bayobozi bayo yemeje ko FARDC iri kurasa ibirindiro byayo biherereye mu duce twa Kibumba na Buhumba, aho muri teritwari ya Nyiragongo ndetse n'ibindi bice bihakikije. Perezida w'uyu mutwe Bertrand Bisimwa yanditse kuri Twitter ko FARDC iri kurasa buhumyi yifashishije imizinga iremereye n'indege. Amakuru avuga ko Shakoi 25 ya FARDC iri kurasa ku birindiro bya M23 iturutse ku gasozi ka Kanyamahoro. Kuri ubu M23 iri kwirwanaho inarinda abaturage nk'uko abayobozi bayo babivuga. M23 yarahiriye kurinda abaturage bo muri teritwari ya Nyiragongo, Rucuru ndetse na Masisi, ndetse kandi n'ibindi bice byose M23 yaba iherereyemo. Nubwo rimwe na rimwe ngo bijya biyigora, ariko intumbero zayo ni ukurinda umutekano wabo, kubera ko ngo FARDC ntabwo ibifuriza icyiza. Nyuma y'igihe gitoya M23 itangaje ibingibi, amakuru yagiye hanze avuga ko FARDC yatangiye kwigamba gusubiza inyuma M23, ndetse mu makuru yacu atambuka dushobora kuza kukubwira ko FARDC yongeye gusubirana bimwe muri biriya bice byo muri teritwari ya Nyiragongo. Gusa M23 nta kiratangaza kuri ibi ngibi by'uko yaba yasubiye inyuma. M23 yo amakuru iheruka gutanga nuko iri kurinda abaturage bari muri biriya bice. Ni mu gihe intumwa ya Tshisekedi ibona M23 idakwiye gutekereza iby'imishyikirano. Intumwa yihariye ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Profeseri Serge Chibangu ibona umutwe witwaje intwaro wa M23 udakwiye gutekereza iby'imishyikirano usaba ubutegetsi. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Alain Irunga wa Radio Okapi kuri uyu wa 29 Ukwakira 2023, Chibangu yagize ati: umurongo wacu ntabwo wahindutse, ntabwo twazashyikirana na M23, ntabwo tuzaganira nabo,
Iyi ntumwa yasobanuye ko impamvu ubutegetsi bwa Kongo butazaganira na M23 ari uko imiterere y'uyu mutwe itahindutse, kuko ngo uracyakorera munsi ya leta y'u Rwanda na RDF. Mbese ngo ibyo ntibyatuma M23 ijya mu biganiro na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? I Nairobi muri Kenya na Rwanda muri Angola habayeho ibiganiro byahuje ibihugu byo mu karere, bifatirwamo umwanzuro w'uko ubutegetsi bwa Kongo buganira na M23 mu gihe yahagarika imirwano ikajya mu nkambi by'agateganyo. Chibangu avuga ko kuri aya masezerano yatangarije umunyamakuru Irunga ko ibyo ubutegetsi bw'u Rwanda bwiyemeje gushyira mu bikorwa butigeze bubikora. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha M23, ariko leta y'u Rwanda yo ikavuga ko ari ikirego gishingiye ku binyoma. Byageze aho mu nama yabereye i Bujumbura, Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente agaragaza ko mu byemezo bifatwa uyu mutwe nukomeza guhezwa, ndetse ngo nta n'icyo byatanga. Ni ukuvuga mu gihe uyu mutwe nyine wakomeza guhezwa ntacyo bizigera bitanga kuri Dr Edouard Ngirente. Hari tariki ya 31 Gicurasi 2023 ubwo M23 yafatirwaga icyemezo cyo kujya mu nkambi y'agateganyo ya Rumangabo, maze Dr Edouard Ngirente abwira abakuru b'ibihugu ati: ndatekereza ko tutashaka amahoro tudashyizemo abantu barebwa nayo. Profeseri Chibangu avuze ko imishyikirano idashoboka mu gihe ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'abafatanyabikorwa bazo bakomeje kurwana na M23 mu bice biri muri teritwari ya Nyiragongo, mu birometero bibarirwa muri 20 ugana mu mujyi wa Goma. Amakuru yacu tuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro. Ni uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza, akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kahunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura, gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788 65 14 68. Ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo kandi ni mu murenge wa Kisaro.